Hapa ni kundi ya wazalendo zone A ambayo inaongozwa na General Kabido na ambayo inatumika mu territory ya Ruchuru na usiku na ingine mission nyingine tutawaambia kumbusho kidogo. Tunakuja kwanza ku population yote ya Nord Kivu kushukuru kwa ile mchango ambayo mko naendelea kufanya kusudi msutenire wazalendo mu niveau zote. Ndio tunasema vraiment population yote ya Butembo, population yote ya Beni, population yote ya Lubero, population yote ya Ruchuru wenyewe walikimbilia kaingambo na wenyewe kwenye adui hayafika. Tunasema vraiment aksanti na muendelee kusutenira hii groupe sababu ni hii zone A pamoja na wengine wenye viko wanatusaidia kukazi. Tuko tunaendelea kupiganisha vita kusudi tumalize adui tumfikishe mpaka kupembeni ya nje, kwa nje ya mipaka yetu. Ndio tunasema kila mtu kwenye iko, bababa, bamama, bakaka musichoke. Vita ingali ya mrefu. Tukichoka watatunyang'anya inchi mwenye tuko nayo ni RDC. Wakatunyang'anya hii inchi hakuna kwa tutaenda. Ndio kila mtu akue mobilize kupigana kwa hii vita. Hauna kitu, tuombe maombi tuweze vita. Uko na kitu kidogo, mchango yako Godio, tunashukuru vraiment. Angalia watu ya nani ya Butembo, ona Godio wametutumia vraiment, tunasema vraiment merci beaucoup. Na mimi najua gisi hii iko symbol na kesho kutwa vitu vitakuwa vya mingi sana. Tunasema asante sana watu ya Beni aussi, mujipe moyo, tuko na kuya. Mko naangalia vifaa, tuko na kuya. Tunakia kubagombola kubatosha mwa ile utumwa ya ADF yenyewe inaendelea kubatosha kila siku. Ndio tunaomba soutien ya kila Congolais. Watu wote wenye biko kwa étranger, wenye biko nje ya mipaka yetu, wenye biko mbali na si, mutuunge mkono kwa maombi, kwa kipesa na kwa akili. Tuungane mkono, tusadane na president wetu Son Excellence Felix Tshisekedi, tufukuze adui mbali. Tunawashukuru sana. Asante. Pona nini oyebisa biso, pona nini olongwaki na FRDC? Vraiment soko otali lelo makambo FRDC zo sala lelo. Izalima d'ailleurs ngai naza munyamurenge ya Sud Kivu. Nasalaka nabandaki kosala na 12e brigade, nazalaki komanda compagnie, nasa 21e bataillon. Para komando ezalaka na Minembwe wana. Na kitai kote ya Minembwe pona makambo mususu me isimbaka te. Me makambo soko otali makambo lelo FRDC ezali kosala ezali mawa. Ko kanisa kote ezalaka lisusu armée te. Yebisa biso. Na ebisio armée. Na banyamurenge depuis babanda kolela bazoyebisa gouvernement ya mboka oyo Kongo na biso oyo. Bazolo batala ndenge musilisili biso babiloko na biso babibwele baneti bangombe batumbaka bandako lelo baoyo babandako tumba bandako wana lelo baza wapi si bazo bangonde bazobundisa ba M23 mais gouvernement bandako boy mais lelo ya kutumba za wapi ye wana balatisi ye manduki est-ce que le gouvernement iko boya lisusu lelo soko otali fedele lelo bazui colonel oyo na yebi na Bukavu na Kansayo colonel FDLR afandi wana na conteneur bazole saye région oui commandant région yebi colonel Mobimba bafandi siye wana azolia bazopese basaki ya loso basaki ya semul azana mwasi na ina mwana na conteneur bati kutu na climatiser ça makambo ya kobomba te est-ce que lelo vraiment motako kende kusana ndenge nini neti ngai moko SD ya 12e brigade ayibisa ngai nini wo ndengo za wana uzarwande na tunaka imesi na zarwande ndenge nini mama major uzarwande na tuni est-ce que prévezali alors bah oui prévezali na tunaka ineti nini alors bien zolo nayo makolo nayo pona zolo ka wana pona elongi nayo donc elongi nayo zolo nayo makolo nayo il est que c'est vraiment que uzarwande est-ce que vraiment tayo moko isa lisusu armée te ndena ngai na ndimi kokota na M23 po tolongola mémoire ya bato oyo bazana ba malade wana ya mituna bango wana po tolongola yango po to mboka na biso etambola na kimia tangu munyamurenga azobima na Uvira azokende soki Kisangani pourquoi kotambola bien te donc mboka ikomika kaya babikolo awat nazali awa na M23 po tolongola salite wana nyoso vraiment na sepeli merci.